US Congress November tha midterm election nei tur ania wangin Republican le Democratic Party te chuan an party aya otur thlanna chu an party huang chunga nei mek in he primary election a hian Republican Party chuan President Louis Paphunglung le rorum jet Donald Trump thlop ten hne na changin party aya o candidate an chang chomek zela midterm election a hian Republican te chuan hne na changin House le Senate te hi ron thunun le ngei an tum ani tuna President Joe Biden Paul Democrats hoten House of Representative le Senate hi seat le min an thunun ve very ani Biden admin policy te chu House le Senate ina pompui de uzel ria hei hi Republican ho te chuan November tha atangin thak sak le a an thu nei na chu saka White House thu le hlatam tak thunun an tum chowa Democrats lam la in thei top chuin Republican ron chak tur hi dan tlat an tum ve bok US President than an in kumli hun an man chungin kum ni na midterm election chu House le Senate seat ten khat somthum panga vel do na nei thin ania President Nilai Party te an chak ngai me ulo ti turin om train Reuters chun kumsang ni soma khan President Barack Obama Party Democrats hoden seat somruk pathum zet Republican kuta an hlova kumsang ni somporeta President Donald Trump ho Republican ten seat somli pakhat an hlo ati mase Senate seat za ero somnga pali le li ruk angin an thunun thung kumin sang ni somni panhia midterm election a chuan Republican ten House thunun turin zali somthum panga seat nga le Senate seat somnga seat pakhat chaulak bel an hne nga yani tuna hian 50-50 a Vice President Kamala Harris chuan thutluk na siam nga ya vote apek thei awangin Senate chu Democrats hote thunun mek ani Democrats hoten thiam takin mishing bit na New York Texas le Florida state te chu seat humzu yan du awangin House seat atan bial thar siam bel tumin malak na nei mase federal court lamin mani masiala ti in Democrat sarkar malak na hi phalsak lavin akhap saka abikin New York congressional map siam dang lam an tumna chu New York top court in ti top turina shriat tir to ani Republican hoten state somazinga somli paruka claimin advantage an neya New Hampshire le Missouri state chavin district thar siam an pompuya Kansas state a Republican top election map siam thatchu courtin thotani khan an ho sakbok kumina House Democrats somthum zetin chu tum lovin chol an tum thu an puang to a hei hi Reuters chuan kumsang ka zakwa songko pani nuwa House of Representatives chol tum tam per ani ati New York chu PM khom tamna le Democrats chakma thin ni in New York City mayor le Republican chak omma se Senate aero Democrat chak thin ni in New York State rural na Democrat chakin House seat somni paroga somni pani chu Democrats chak theina tura ruam man ni in US House Republican seat riat chakna chu achan vedo na ti tlem chaklo theina tura ruam man na ro chu top court berin election map ti danglama pharlo chuan omji omlo thei ani Juna tanga August tha New Year election map thar tura siam fel thei chawni tura ngai ani State Court of Appeals chuan thakal ta election map thar siam no na chu endikazir chiang turin special master arwat thar ani Republican National Redistricting Trust Chairman le New Jersey State Governor Louis Christie chuan engtiang point map siam thama se Democrats hote at halovek ang ti in reporter te shil New Year ka hian kumsang ni sompali khan district siam thar mangin voter ten vote an thlaka namtin chitin tong sang omte vote thlak na chu ti dang lam hlek an duwa hei Democrats hoten hlok na tel an tum wangin court chuan mani hlok na ringot tel tum party malham that zon na ti in Court of Appeal judge pasari omna 4-3 in Democrats hoten constitutional siam thana dan an bo chia ati sak ani Judge panhi chuan map thar chu ramdan pui kalti in judge pathum na chuan lawmakers ten an du danin an mani map an siam rengot theilo ati he ko ta member pasari te hi Democrats governor wat vek an ni West Virginia state Donald Trump thop David McKinley chuan
zazela somnga pani point pakua atanga zazela somthum pasari point pakat angvelin Alex Moni chu anne anring Fox News chuan Pennsylvania Tramathlop David McCormick chu zazela somli pakua ni in ama naiber Kathy Marnit chu zazela somli pakhanani ati Trumpu ye hian kum in midterm election November thaum tura candidate jan somnga athlopa kumsang ni somni palia Republican presidential candidate chana White House lu tura ron ki le tumna konga ama kongki nokchu thenfai tumin abei mek nia ngai ani karkalta khan Tramathlop JD Vance chuan Ohio State atanga Senate candidate turin nena alo chang to bok ani Trumpian Senate primary election atan Pennsylvania North Carolina le Georgia State aten midu zong thlangin alo puang to Republican voter ten chung chu an vote ling chozel ni in alang Soisel tu te chuan Republican chu Trumpism an ringote ti in President Biden chuan Trumpa la pui ber make America great again aw la chu thil hlom American society tender thei ani ati sakto ani tun din huna hian Joe Biden chu November tha midterm election a abu kurina tur Democrats ten an huri lova US mi pui za zera somnga pathum setin a president ni na thok thalo anti ani April ni somni panga tanga ni roka Reuters Ipsos pola zazela somru pakhaten Biden chuan US kong dik ashwaya nga ya chungzinga chuan zazela somli Democrats ni in zazela somnga pali chu party tan lam nei lo te an ni Gallup pola la kumsang ni soma Barack Obama in alar lovin ache chejok an ngai bok Democrats ho tu te chuan Biden lar lo awangin an bile sa ten vote thak thape lovin Republican hotero anron phur thar chiam mayang ti an law ani political analysis te chuan House seat somni chu in chu ngai taka chutin seat somthum pahnih chau chu tu party nge chak zo kang ti hret har sa deuh om chunani anti Cook Political Reports Inside Election le University of Virginia Center for Politics chuan Republican hoten house politic bureau clearin an chak an ringani Democrats zinga Biden admin du dana flagship policy kar pui chung changa ngai dan in anglo le in bain anasa in Progressive Democrats in tite zinga le Allied Democrats zinga andu dana thumun lo na sanomani Donald Trump hun line Republican Party zing hinga Tea Party anti mai Lincoln thu thlung vuan tu in ti Allied or traditional Republican hoten Trump chu du lovin an baina sathin ani Voin in Trump a Republican versus traditional Republican ti tu te chu nasatakin an inhruipaw ringani Filipinos President Thar Marcos Jr. Maini kuwa ne taka Philippines President Tharatana Tlantlin Ferdinand Marcos Jr. Bongbong tia kau mai thin kumsamruk palimi chuan anrami puite chu atha tu nu le pa dictator Marcos le anu Imelda Marcos thilo ti sulwanga ama chu entleu lo turin le athil tia tanga thir turin a shril Philippines dictator Marcos chung kwa chu mipuin an chilhlum mai hlona wangin kumsang ka chukwa somrit paruka US helicopter mangin achena Manila atanga phurchuani in Hawaii muna Atlantia kumsom ni zet nuwa Marcos Jr. chu anu nen Philippines sa kumsang ka chukwa somko pakhata kirla in provincial level of politics ain rolin Congress le sebeita te thangtlingin tundin huna loading chuak le ta ani mi makta doi somtum pakhat zet te vote chu vote la za zera som corporate chirto Marcos Jr. hen ama naiber tu vice president nilai Leni Robredo chu khumin a hui to official result hi tun thato papuan fel tu rangai ani Marcos Jr. ai ot pong tu Vic Rodriguez chuan Filipinos mi puizong zong le democracy tana nena ani ati bongbinga pa Marcos Sr. Khan rong taka kumsang kasugwa samsari pa ni atanga sang kasugwa samparit pakhat chunga dictator angaro a relain mitam tak thale soisak an ni a an chung ko ho sakno chu turu buru ti in bongbonganu Imelda Marcos chu an Atlantic tak an ruma khovela mei chepe khok man to tak bon sang tum vel anei anti thinani the Marcos family chuan hun kal to thilti sual nei lovin ein soya nimina
zali chuang te chu Marcos Jr. du lovin election commission building kota pungkhomin in thlandan fel failo ti in lung oilo na lan tir ani dictator Marcos Sr. kutur tu te martial law wanga tur tu le sang khachakwa somko panga a chia a or ruk du lo tu group sang sang ten president chu thailo turin Marcos Jr. hi anti a hlotling lova leftist party akbayan Paul chuan Supreme Court a thenzuyan tum ani human rights group karapatan chuan Filipinos mi puite chu Marcos Jr. thantlin na chu nongam turin thu chu an siam Marcos Jr. chuan apa chu mi big ti in martial law puan kha ramta na tul ti in debate aero martial law puan hun lai chu zona chang du lova asoi chuak ngai lo thung Manila City Mayor Francisco Domogoso chu palinani in Filipinos boxer larming thang meni pakuyo chu pathumna ni in pacman chuan basin na in kadinga kalausi ma se kachipui Filipinos le mirethete chu ne tu anni ti in Facebook aziak pakoya chuan za zela pasari vote la vela muwa atir atangin tlin ringlo antama ama ero chuan evangelical Christian ani awangin tlin a in ring viau Philippines si za zela som sari panga chuang Catholic omnaram ani politician airuk mang shemle zeltan tirte soin ri hlo thunun at tiamin mirethei din hun choikan atiam ani Sugarini province a vote athak senatora ero atin chole ngei rin ani AFP news nena kumsomli pathum kalotling sport lam ka chol san tong ti in president atin lo chuan sport kir atum lova Suragani province anram hector somhia thlai ching tu ni atum ani Philippines president Rodrigo Duterte chu drugs ado konga mi Sangvel thatin human me point na sataka human right bochia apu International Criminal Court Montura Vouchin ani Tuntuma Marcos Jr. chuan President Duterte fonu Sara Duterte Carpio chu Vice President atan running mate among ani Sara Duterte hian Vice President atan ama king tu ain alet thumzet in vote athazok ani US ang lo takin president le vice president te hi arwalin aran sin ballot paper mga thlan ani trin Marcos Jr. hian president Duterte ang thawin China nen in him hai athlan rin di in a foreign policy chu US ta na thalo le China ta na thatura angai sak ani apa ang lo takin ma nilal shot ang lovin ro rena kalpuin mi chak tak ang ero ram ro rena kalpuirin ani lena Roberto chu China in South China Sea tuipui an kei pui sa ho vak du lo tu kumsang ni sompor ka International Arbitral Court thuchok anga South China Sea tuipui ven himtlat du tu le President Duterte an ri hlo do awanga tharum mangle mi mal zalen na bo chechiama mi sang tam tak rong tak ka lum do dal tu soisel tu ani Philippines rama hian politics sila pubalak na umnaram ni in President lui e ruk na le dan bo chet na wanga zela in khung thin ani Marcos Jr. hian President Cholta Duterte hi ICC lamin human right bo chia mi tam tak thatua anpu na chui emo dahak lama thondu ang em thondu angem ashet lova chutianga ti don chen Duterte fanu Vice President Sara Duterte chuan arem ti lo emo an boi pha le rin ani Putin a malak zel tumdan an shelo Moscow Red Square Indo pui panhi na German sipai na ji hoten kumsang kasukwa somli panga me ni kuwa tuklom shet rengani Victory Day Russian President Putin chuan Ukraine chungchanga ne na hlado emo Indo ti top nemo engemo tak thupuan anai ringa khovelin an thlir thup line engma asoilova NATO ramten Russia run antuma wangin anrin lok ma in Russia ram ven hin na turin kan bei tizongin Ukraine mingle Indo ti top chungchang reng asoi talova Putin in hetianga soilai hian amel chu thinrim na setak angina khat ani ti in body language expert ten ansoya athut laya mal chunga pon singdeu da ani chu a hrisel toklo wanga puin abura thu mai chekum upalam angin alang anti expert Judy James chuan West Ramten Russia laka an thil ti awangin athinrim na satak alantir ti in nidanga melan dan nen adang lamdai ani ti in Sky News April Putin an Indo ti topemo ne na thu
apuang ta boxi lo chuan Putin hian Ukraine chau ni lovin ram dang po beya runzel mai atum ni ani angem ti ngai dan an nei pha ta ani China chuan Indo na ti top thuai ani lo chuan khovela remna le mon na ati der thong thei ani ati President Putin chuan Indo na mun tina thi te chu ram le nam ta na nun na hlan tu tin afaka Ukraine hi run le do angin asailova special military operation ti tura sipai tirlu satli angin asoi ani US intelligence te chuan Russia hian Ukraine raldo mi sipai tactical units somsare tanga somkua vela tirlu ngei ia ringin unit khata sipai za sare tanga zakua inkar turin an chut sak President Biden chuan Putin an Indo ti top thu emo engma thuthar puan thar anei lo chuan ngaidan angai ati thalova ngai ati thalove ati Ukraine le Russia Indo chu timaya top tura an ngai talo heti lai hian US Congress chuan nimina Ukraine mi puitele military tan puina turin US luk le ding on somli pek na turan pasa hei hi Biden admin ten sum an dil ain US dollar tuk le ding on sarin atam jok dai ani Congress a hian vote zathum somruk pali atanga somnga pasarin pasa Democrats in an thop de vek lai Republican ten an do dal nual thung US and Russia in Ukraine run huatan puina US dollar tuk le ding on somnga zet pek na tur asiam to ni Mars ni ko khan hau chuan za somruk pakwa tanga somthum porokin Ukraine le EU NATO rama thian tha te puina turin US luk le ding on som pathum point porok an lo pass to poka House to pass Senate in tunkara vote la in a pompuirin ani Ukraine President Zelensky chuan Kharkiv region atangin kholi atangin Russian sipaitian kir ti puang chuti rualin Mariupol khopuya Azovstal steel work plant huna Ukraine sipai Azov battalion hote chu ni a thingmit ngei tumin Russia hian abeina salhe a AP News chuan Azov battalion ho leinhuai in kulte thalak tam tak a kutbung tuamlek luk le chawmel tam tak an oma then ka chu kele lambula tiang holte an oma anjinga liam tu te din mun alang riak ruka Azov battalion hi mi sang ni vel omin liam tur somnga vel omin an soya thu chiang tak fin fi thei ani ri lo ani Azov mi hoi sente chuan Russia sipai kuta in pek chu soisak emo thina tho tura ngain in pek a in thi thlenga tanral rai an thlang ni in asoi President Zelensky chuan ralthum duangin kandong thalova Mariupol khopui holbe om te chu kan chan chuak mai thei ri lova kan ram lo tu mel mate beile na chuala om rengani diplomatic manga mun hima son chuak turin kan bei renga Russia in rempi theilo ati Putin a chuan Azov battalion ho te chu Indo na huna sipai man khom prisons of war turin a duwa in surrender turin alo phut to thinani Azov battalion lieutenant Ilya Samoilenko chuan Sky News ne ni tin moi hi kan top na ni thei ti in hiam tam tak an om thule Azov steel work plant mun te chu na sajokin Russia chuan bom le missile mangin aron bai war sawa liam te chu mumal taken kol an phua mi tu main rei tak Russia do zo turin min ngai lowa ma se Russia ralin chu kan la bai fanani liam kan tam le towa kan chak lovin kan lo mek zelani ati Ukraine chuan civilian zalom tura an ngaya Samoilenko chuan an thirchok zo to ati Lieutenant Ilya Samoilenko hian Israel sipai hoisen Mosedian ang main amit dinglam chu thildumin atuam tatani Azov sipai chuan mel mateman nom chu kan thina turani a kan chunga thil thendan chuan Ukraine defense la Ukraine sarkar la ka chiat na ra phlak tak atlen thayani kan nun chu omje nei lowani a ma se thinga ma kan bei sham na chuan omje engki manai ani ati President Zelensky chuan Ukraine khole khopuite chu thlani le chanve chungin Russian missile sanghi zanhi somnga zetin akap to a chun le zanin thlona tanga min bom chu ala chol lowani ti in ralthum thale tamjok peturin west ramte angen chamchi trin ani Ukraine Deputy Prime Minister Irina Vereshchuk chuan Mariupol hmuna hliam na zual tuarte chuan enkol that an phu in arang theyang berason chu enkol an mamu ani ati heti line Soviet Union atanga Ukraine independent huwa president Masaber Leonid Kravchuk kumsamret parit mi chu athi nikuma alung
zai lo tok to ani sangkazakwa somkua pakata tanga sangkazakwa somkua pali khan Communist Party boss angin ro rena kal puyan December sangkazakwa somkua pakata Soviet Union ke chiat kan Ukraine independence thuziak tu ani US Army Lieutenant General Scott Barrier chuan Senate Armed Forces Committee nena Russia chu ne tu anlani mai lova Ukraine po ne tu anni lo boka din hun laklo anla Russian General Parade atanga som tha anni to tina shil Ukraine chen Russian sipai General som pani that to angin anin soithung Pentagon tu pong tu John Kirby chuan Donbas region Russia in masona thar annei lo ati German Foreign Minister Annalena Baerbock chuan nimina Ukraine ram tlo in hetianga zin thut hi German chu Russia on lutukle Russia oil and natural gas in ngat nasataka pu in Ukraine chu ral thuma pe konga te thapui tho tok lawa anpuna diklo zealan tina tura ngai ani Baerbock hian Kiev khopui bula bucha le irpin khuwa Russian sipaiten civilian mi zathum chong an thana mun tetlo in Ukrainian prosecutor Gabriel Irina Venediktova chuan atoyo mani Russian sipai war crimes tina hi document tam tak lakho min war crimes ti tu te sem dan tur an ngai tu adona ni International War Crime Tribunal emo Germany rampoin war crimes tina chungchang hi arel thai ani Baerbock chuan Ukraine puite chu ramhoi sen tak in nia inthil tina a hian kan thopin kan din puitlat chewani war crimes ti tu te ro rel na ma shroi tura bai zel ani angati Kiev khopuya Germany embassy po honle thuai tum ni in EU member anlu theina na malak antum thu te chu Ukraine Foreign Minister Dmitry Kuleba nen press conference an naya apuang ani Ukraine hian EU member ni adu na chu French President Emmanuel Macron chuan German Chancellor Olaf Scholz nen anin kom tumin chutite thuta EU member ni arem lo thule kumhial avaya ngai tur thute asoyani EU member turin EU ramin democracy le human right chungchang an din dan te chu fia taka anti chian angaya EU guideline standard an phak lo chuan EU member ni hi shortcut in all some lem lo ani chitiang in NATO member ni tur point thenom ramte ne na ramrichin fellow nei te NATO standard phalaulu tuktan member ni ngot arem chang lo Germany le Netherlands ram chuan ral thuam hanga Ukraine tan puina tur te chu uluk takin an kalpuya Germany hin ral thuam ripzok in Ukraine tan pui chhozel donani karkalta khan Germany ep tu Polian ber Christian Democrats how to Friedrich Merz chuan Ukraine alo to bok ani